Yo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, nkuzaniye ya top 10 y'inyubako zihenze muri Afrika. Kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Truth TV Rwanda twaguteguriye icyegeranyo cy'inyubako zihenze muri 2024 hano ku mugabane wa Afrika muri rusange. Reka duhere ku mwanya wa 10 tugende tumanuka. Ku mwanya wa 10 w'inyubako zihenze cyane muri Afrika turasanga inyubako bita 88 on field. Iyi nyubako ifite agaciro ka miliyoni 40 z'amadolari. Iyi nyubako y'amagorofa 25 iherereye i Durban, KwaZulu Natal muri Afrika y'Epfo. Yubatswe mu mwaka w'igihumbi 1985 kandi ifite uburebure bwa metero 147. Mbere yari izwi ku izina rya Southern Life Building. Ku mwanya wa 9 w'inyubako zihenze cyane hano ku mugabane wa Afrika turasanga inyubako bita Hilton Taba Resort Nelson Village, agaciro ka miliyoni 41 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako y'amagorofa 12 ikaba iherereye i Sinai mu majyepfo ya Misiri. Iyi nyubako iteganye na Yorodani, Israel na Arabia Saudite. Hilton Taba Village iherereye ku nkombe z'inyanja itukura, yubatswe n'abanya-Israel mu mpera z'imyaka y'igihumbi 1980. Bivugwa ko iyi nyubako yaguzwe na guverinoma ya Israel ku madolari miliyoni 41, naho mu gihumbi 1989 ihabwa abanyamisiri ku buntu. Ku mwanya wa 8 w'inyubako zihenze cyane hano muri Afrika turasanga inyubako bita Maison des Députés. Iyi nyubako agaciro kayo ni miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako y'amagorofa 7 Maison des Députés iherereye kuri Yamoussoukro muri Cote d'Ivoire. Iyi piramide yijimye itangaje ikikijwe na hegitari nyinshi z'ubusitani n'ibindi bidendezi byo koga, ni zimwe mu nyubako z'ibitangaza ziteretse ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya wa 7 turasanga inyubako bita Hilton Durban, agaciro miliyoni 61 z'amadolari ya Amerika. Hilton Durban iherereye hafi y'ikigo mpuzamahanga kiri Durban muri Afrika y'Epfo. Iyi nyubako ihenze yigaragaje nk'ikiranga umujyi wa Durban, kuko iyi nyubako iri muri zimwe zakiriye abashyitsi bitabiriye igikombe cy'isi cyabereye muri Afrika y'Epfo, kandi bose bagatangazwa n'imyubakire myiza yayo. Ku mwanya wa 6 turahasanga inyubako ya Michelangelo Tower. Iyi nyubako agaciro kayo ni miliyoni 64 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako ihenze ya hoteli iherereye i Santon muri Afrika y'Epfo. Iyi hoteli y'indashyikirwa yakiriye abashyitsi b'ibyamamare Oprah Winfrey, Lady Gaga na Justin Bieber. Ni hoteli idashidikanwaho ku bushobozi, kuko uretse kuba iri mu 10 nziza ku mugabane wa Afrika, iri no mu nziza ku isi yose. Ku mwanya wa 5 w'inzu zihenze muri Afrika turasanga inyubako bita The Piers of Amhalang. Agaciro kayo ni miliyoni 138. Isaro rya KwaZulu Natal. Iyi nyubako iherereye muri Afrika y'Epfo. Piers Amhalang ifite amagorofa 31. Iyi nzu iri mu bwoko bw'izubakwa i Dubai, yubatswe kandi ahantu hatuje, iherereye ku nkombe y'inyanja, ifite inyenyeri 5, ifite Hills Hotel na restaurant ya Kakabana Beach. Icyiciro cya mbere mu byiciro bitatu byari bigize uyu mushinga cyagurishijwe miliyoni 34 z'amadolari. Ku mwanya wa 4 w'inyubako zihenze muri Afrika turasanga inyubako bita Portside Tower, agaciro miliyoni 138 z'amadolari ya Amerika. Umunara wa Portside ni inyubako ndende muri Cape Town, ifitwe na First Land Bank na Old Mutual. Imirimo yo kubaka iyi nyubako yatangiye muri Kanama kuri 12 2011, irangira muri 2014. urumva haciyemo imyaka 3 irenga hafi 4. Yateguwe mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, kandi niyo nyubako nini ya mbere mu gihugu yakoreshejwe amatara yose ya light emitting diode gusa. Ku mwanya wa 3 w'inyubako zihenze turasanga inyubako bita Corinthian Hotel Tripoli.
agaciro kayo ni miliyoni 152 z'amadolari y'Amerika. Iyi ni hoteli y'inyenyeri 5 iherereye i Tripoli muri Libya. Corinthian Baba African Hotel iherereye hagati mu mujyi hafi n'isoko rigari ry'ubucuruzi, yafunguye mu mwaka w'ibihumbi 2003 na Shukuru Ghanem, icyo gihe wari minisitiri w'intebe wa Libya. Hoteli ubu iyobowe na Maltese Corinthian Hotel International. Ku mwanya wa kabiri w'inyubako zihenze cyane muri Afurika turasanga inyubako bita AU Conference Center and Office Complex. Agaciro kayo ni miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako iherereye i Addis Abeba, ni inyubako y'icyicaro gikuru cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Addis Abeba ni umurwa mukuru wa Ethiopia. Iyi nyubako niho iherereye. Iyi nyubako ifite uburebure bwa metero 99. Guverinoma y'Ubushinwa yatanze inkunga yo kubaka iyi nyubako ndende cyane iherereye mu murwa mukuru wa Ethiopia, i Addis Abeba. Ku mwanya wa mbere w'inyubako zihenze cyane muri Afurika turahasanga inyubako bita Biblioteca Alexandrina. Agaciro kayo ni miliyoni 220 z'amadolari y'Amerika. Biblioteca Alexandria ni isomero rikuru n'ikigo ndangamuco giherereye muri Alexandria mu Misiri, ni ku nkombe z'inyanja ya Mediterane. Isomero rifite umwanya wo kubika ibitabo miliyoni 8